Srangsalo donor ministry ni minister Jyotiraditya M.Scindia bai Kaisa Kokchap Pandao Achukha Hasteni Mantri Okra Prof.Dr Manik Saha Salo Matarbari tourism circuit noti Sajakha Koklam Salo Hasteni Mantri Okra Prof.Dr Manik Saha tourism circuit khlaijaknani kokwan shogoi Kokchap Pandao Achukha tourism circuit horburuite salba onganu hinai Agartala Nirmahal Sibaijala Udaipur Chobimorate Dumpur Jora onganu hinai Abuni Bishingti Tripura natural beauty, cultural heritage day, spiritual significance nuknai. Ashani Kokchap Pandao dalbidal samuhumuni kokno ti naikol jaknai ti circuit ni dalbidal shokang mungni tangbotang no sobasok khlainani bagaibo kokrokha. Tangbotang ni Bishingti tourism ni Kaisa Kokchap development nuksaknai. Samung khlainani shapshap de northeast Tripura no overall tourist center sramnani bagaino abai naharmung hanai. Aba haike tourism center rok Srangsalo hanke Hasteni kabang kokshikla shikli rokno samuni chef samane hene akokno wansukino Srangsalo Hasteni Mantri Okra Prof.Dr Manik Saha donor ministry ni minister Jyotiraditya M.Scindia bai Kaisa Kokchap Pandao Achukha Khorang nishim pronomni koktum Chini Khorang